Ner malaken yam kanasin content ba rachme ba jelinka nur online TV banorodan palpin ko bu kon rachme bana jelinkel kondial raja bana ngajen gwasame ngot kan konen nelat ke kan konotin deji jogano jin nwaka kanasin ko kien ka gore no jin be subscribe kan nur online TV channel ko belarin content ba nonka kan nur online TV bi kan chwa mala shub kaji ko gwasdan de ko shub kaja an ler balat ke jen gwasame sheta nyinene yaw kene Dr. Machaten ka kuma spele mayo chala do ajen shangan yam ko bike je ka tet kien kan kwardang rawati ko en Dr. Machaten jaram nana keb spele mayo ka wude me shwal ke yaw David yaw jen kwar ka greater people administrative area wa jena kwade ka gwase dan ke jaram edane kwa le use selba kema yadit ka dobe dane tinare kor ke je kurunte kon ban je kulin kele mandane chiro la ne ka gwase dan dunu man biya linga jen gwase me jan chengan yam ka Dr. Machaten durgon ko biga tetken bukan ka gwach ken yaw ke David yaw ko David yaw jen sheje no baram kel ke spele mayo jiende ka kuma spele mala kuma selba kema yadit wajen kel mishuba je long ka selpke ma yadit ko chaja ngeda no de yaw dara wo ka kuma mente Dr. Machaten durgonten ki tar ram ngeda no de yaw da wo ka kuma spele mayo ban je kula linkel goro no jin bidan nyak nasin ko kien an wala shanga de ko pay ngwan ron kina dara wuri jan dangra wuri ngwan ban leer mo ban je chulinkel ko doba dana de kon linga je ki ga ta dan chora lat ke je ka mu michi yaw jalat ka korgo sedan me te ka kume SPLM en roike self ke ma yadit bande kulenkel nyaka ka nasin ko kien ko blerti bi ka chwamala jigi gwasantin kon tin chiga brech ashigamen shalin gwasamo kejen lere me ka tanya gwasamo bana je ngaje madan chora lat gwasame biya ka link do badanan chora en lat keje chalari nene chalari no jen shangan yam ka David yaw ko bike je kene Dr. Machaten durgon ki bike tetken bikan ga gwach bike tre malka chara je mashajalat en duob en cha mek yaw ko be waka bon io ki spele mayo en raike Dr. Machaten durgon chala do kel mu je chara lung ka che guje lungono mede gwa ka je ko jen ramkel ko kume selba kema yadit kaka jienda ka spele mayo ka jiena ka spelem ke ka jiena ka kum madana raike selba kema yadit chala deno jasloan mi dide long ka selba kema yadit ka jen gwasme ko ci selba kema yadit ce jangata no de yaw dara wo ka kume mente regma chatin ke kum madana kume spele mayo ko che kam kuma spele mayo ke kam nuer ka gwase dan che je yar kene murleni ko en yaw murle ki ramadan te ka murle men ngai keno jimurle ki won murle te kan ka gak ki tiro agro ak to kam ne kien ka nuare ka do badan en la murleni la kan ga nuare ne ka je kan la kan ga nuare nan ga je kala kanong nuare la kan ga nan kan ka nuare ba ana mo chaguje no chi yaw chedewre kuma ka mente Dr. Machaten durgonten ki kuma spelem aigo self ke ma yadit no ko en yaw chikir ma yadit che wide tiang ka gwase dan eno jin mu jidwaru la murleni mu kan waru kan go shenga je ke mu kan waru kan kanak en beji jaka kuar dinijen ka greater people administrative area ka kor gwade dan shi kan agree no bi yaw ben were be kan ka gwase dan me ci yaw ci kan lo kan were kan kanak cho yaw shoje wo ka parliament ka shoje wo ba ka SPLM la parliament chal ka SPLM na right ka self ke yadit cho yaw shoje wo tin ana mo wa ci lo yaw ci jek self ke jin shi agreement dane shan tan ci jadak ko kani nuare kan ka nak kan ka joj a shang men shi murleni shi kan nuar shi kan kanak ka kor gwas kiela kan no kiela kan kanang mai kan gad kana re wuje da nan nuar tin shongod ba wa kana lodge self ke ma yadi kana jarong ka kor gwas edan
ko en medane chikana tain kana yaw o de yaw da kwar Greater Pibor Administrative Area KGPAA ko kor gwasedan ene me kan yaw kan sabke ma yadit kan ka rodian link ko kor gwasedan ka kuika o salba ke region kan me chikona tain kan jelos kan yaw jando go no benwer bakanak chingnemen langweni murle la kan wala kan kanak kala kan gad no la kan ka page kan kan o ken ba wa chu le no ba ngo kan lo self ke ma yadit kan jaga jagwa ju yaw chu jien re kuma ka mandan la kuma mente pin self ke ma yadit ka gwasedan ci jien jen joy keneje re kuma ka self ke ma yadit ko kan te ko ne kan ga tan kan self ke ma yadit kan kala slet nika ron kina dara wido wal ngwana jen gwasedan ci kan tan ga jen go bi yaw banwari bakanak ki baka nyot mishigwa shirkamen ngai kono no nakan wani shangwa sama wa kan yaw men danan shari'a laka salba ke da lat kan jalat ke lode ka kujamo ci yaw chaje chu ban pin ke chaje wo ka kume aspelem lo cho nyur na bang ka jani lop ka je ne kien ala murleni ka jan gwaza me che decision indodian che je lene kan jana nan tama ko shime diala me ran je to kone self ke ma yadit an bawo ka kuma man dana non security re which ke man bo malbi no re we ka South Sudan an kuma na mo kuma man te Dr. Yang ma chaten durgonten ajan kuma ji yaw je guje no ajan kuma bo mal non ka jan kuma dana jel ka tok ci ke man ngai kono no an Dr. Yang ma chaten durgon ci ala no tele mal me de lar ka jerona me ko te ka ton wanda kan re ka security kan re ka ko te insecurity den ka South Sudan Chenyo lat ban wonane kan unify force da ne sha train ko da na da kana kul gang rewe ke South Sudan kan ka las le ngwasmo ka ken ba kana gurno ba ka par longo da teken ko nok ne ni dorin na mo ngoda ken mo kan la lat kuma manana yan ka self ke mi yadit ko ne da daga pin self ke mi yadit anyok ban kan IDPs ke ne de konte sha jo rewe ke South Sudan koron kin dar wal jok ne ten chiu tin de ka ne ka refugee camp kan ka lore we ka South Sudan kan ka integrated ko ken me cha kula lojo ke cha ka wo goda dan tik tin cha nan kujimi de malanda na gorke de la le ngwada mo der shu gosle ko kane de tin de camp ne kane din kon tin bi kula kwain ka kwarke ba ko ingwe ne ba ja kula ka kwiden ka kana topan ken chi cha gujeno shede gwano de na wo ko ba ko ingwe ne ba ja lat nemi chatin kondan gorke de kwingwe de larkaje chago kontian ka kuje mo chiring ma chatin durgon la kwera spele mayo chaje lok ajana shan betere kwenya mo balada no kon kwenya mo we ngod wajelat kor binyo ko lunjo ko rewe ka South Sudan aname akan machalat Dr. Ring ma chatin durgon ajani malat ke self ke ma yade chie chong anamo si yaw de bidi yaw te shu guje no ajanan gwana jen ko ba mal ba yin no panya tele kor mbele tuok Charaja mo che jelat ka speech de ki redan chalar god danen be ka kuma spele mayo shelar no she self ke ma yadit she vision andana de wo kana am de mal no re wo ka South Sudan che jabai ka do bran shelat ke je ko jenan che ta agreement ke jene do tan ko de mal derben shi won bana ko ka Greater Pibor Administrative Area duno ko kwi South Sudan ko de kan tere malka namo kel be ken go de la letter self ke ma yadit ka kan self ke kan jelat ajan do bran be ka spele mayo ko decision mo ko mek jelat nono ko ben ram kel ka spele mayo kane de kono ba mal ba jinno amen ko ngene ba beteten ba ajan do bran shelat ke je nono men de den gwasame te gane de wani lo den je ga long ko be ke je no yaw mi cho chigmat ken Dr. Yang macha den zurgon ke jan gwasame go ke jeno bu morleni chikan nuare chikan gabele nak chikan ga nuare chikan gabele nang chikan ong nuare chikan gabele nang am gwas bu te kamal ka jano morle bumke kan nuare bumke cha gu jo na me ken belbeten tamara wi ka South Sudan me gaina kemat selb kemat Dr. Yang macha den zurgon kana yaw ko do bran cha gu ke jan dugno kan kwadang raw chikan goro take which me de kan dak gor kana mal amugo alongba dara news mugo alongo queen were ko chi murlene chikan were bele na gala tok ki don be pone yaw ba mal be jatu wana ko cha kamdien kan murlene cha jibele gor no kamdien kan were lan were kan murlene chi kamdien cha bele jek ko kajan gwasman tama be churach kane ko la murlene ko be kan nang na be kan pel ka be kan nang dal kana nangok
kana kan nas kana kan gat gojen wo dong bekana pal bekana chupal ko ci kwaren di de me mandan luskan ko kan ne ti luskan yaw long kane de konti la murlene na me kel mishagu jeno ba advantage ke mogwa ka queen waran content tie ka murlene ko bi mal bata wano na me ajen le danan de nongya ka mandan le rode re wika so Sudan kam espele mayu ke yaw men paiben ka kuma espele mayu right Dr. Riek Machar Durgon me jira ma jidit ke jan channel me de jogono jen nyak nazin ko ken ko bleren kono banunka Anwar Online TV lere to go ka liang ketin talk binga chwalin ke jan gwasme jele dande la re gwasme biya ta kamal bye bye